Pozdrav dragi knjigoljupci! Danas za vas imam kratku listu preporuka knjiga koje su me toliko oduševile kad sam ih prvi put čitala da dan danas žudim za tim osjećajem. I ne mogu ih više ponovno pročitati po prvi put, ali zaista bih voljela da ponovno mogu doživjeti to prekrasno iskustvo prvog čitanja. Prva na toj listi je dakako The Sparrow, Vrabac, autorice Mary Dorie Russell. Puno sam vam pričala o toj knjizi, osobito o tom prvom dojmu nakon čitanja. Naime, odmah na početku tog znanstveno-fantastičnog romana najave da će kraj biti jako težak, čak i mučan, bolan, ali niste spremni, zato jer se tek tijekom knjige povezujete s tim predivnim likovima. Kad se sve to privede kraju, srce vam je slomljeno. S obzirom da sad znam kako kraj završava, jako bi bilo teško ponoviti to iskustvo drugim čitanjem, ali voljela bi knjigu u budućnosti ponovno pročitati. Sljedeće na redu je John Steinbeck of Mice and Men. Ovo nije roman, ovo je kraća priča, ali nevjerojatno upečatljiva. To je Steinbeckovo možda najpoznatije djelo. Govori o vremenu u Americi koje nam je poznato, isto kao što i nepoznato, i krasno opisuje mučan odnos između bijelaca i crnaca nakon perioda ropstva. Zaplet je strašan, rasplet još, ne znam šta da vam kažem, pročitajte novelu. I kada je pročitate, vjerujem da ćete se složiti sa mnom i shvatiti zašto je na ovoj listi. Sljedeća, Markus Zusak, The Book Thief, Kradljivica knjiga. Čitala sam ga jako davno, kao mlada djevojka, i jako mi se svidjela knjiga. Unatoč temi Drugog svjetskog rata, bila je vrlo dopadljiva, topla, čak i duhovita na trenutke. Time mi je završetak zapravo bio još i teži. Stvar je u tome da sam godinama poslije pokušala ponovno pročitati tu knjigu, nadajući se sličnom osjećaju, ali bio je neponovljiv. Ovo je možda roman na ovoj listi koji je najgore ostario i nisam ni približno jednako uživala, ali ako knjigu niste pročitali, svakako vam je preporučam da je pročitate makar jednom. Adrian Tchaikovsky, Children of Time, Djeca vremena. Ovo je roman koji jesam 2 puta pročitala i oba puta mi je bio sjajan, ali naravno taj prvi bio je neponovljiv. Kad ne znate šta će se dogoditi, kada vidite te dvije civilizacije koje nepovratno idu u sukob, a navijate i za jednu i drugu, srce vam se slama tijekom cijele knjige. Kako je to Tchaikovsky uspio razriješiti, meni dan danas nije jasno. Ali obožavam ovu knjigu, rado je preporučujem svima, ljubiteljima znanstvene fantastike i oni koji to možda nisu, ljubiteljima paukova kao i oni koji to možda nisu. Ako ste čitali knjigu, znaćete na što mislim. U svakom slučaju topla preporuka. I za kraj Tolkien i Hobbit. Ovo je bila 3. Tolkienova knjiga koju sam pročitala isto jako davno i neizmjerno sam uživala. Toliko jedno naivno, nevino čitanje. Prije nekoliko godina vratila sam se toj knjizi, nije mi bila jednako dobra, ali mislim to je Tolkien i to je vječna knjiga, ali nikad neću zaboraviti to prvo čitanje. To bi bilo to, 5 naslova, nadam se da su vam se svidjeli i nadam se da ćete neki od njih i pročitati. Sve ove knjige dostupne su na libristo.hr, a kod za popust još uvijek vrijedi ANAHR07. A ako vam se svidio video, slobodno zapratite kanal, neće se ljutiti. Hvala vam na slušanju i pusaj bok!